Dobro večer, cijenjeni gledatelji. Evo nas u petom po redu izdanju emisije Pop Art. U novom smo ambijentu, zahvaljujući našim starim dobrim prijateljima, Etro Lounge Baru, ali ovog puta novi ambijent, Bosnia Lounge Bar. Idemo vas odmah upoznati sa našim večerašnjim gostom. Dobro večer, dobro mi došao. Dobro večer, bolje te našao. Evo, naš večerašnji gost, Fuad Backović, to jest Dig. Dig, kako si? Evo, prije svega, dobro večer tebi, dobro večer svima koji nas gledaju. Iskoristit ću ovu priliku da poželim sretnu 2008. Svim dragim građanima Bosne i Hercegovine. Poželim puno zdravlja, sreće i ljubavi i ono nešto malo novca za neki pristojan život. Šta se dešava kod tebe, imao šta novog? Jako puno sam radio, iskreno ti moram priznati, nakon duže pauze radio sam dosta posljednja 2 mjeseca. Konkretno radio sam na show ove Zvijezde sa zvijezdama, zatim jako puno nastupa, puno novogodišnjih programa, snimao sam novi singl i završio u studiju Mahira Sarihovića, sad kreće snimanje kompletnog CD-a. Dosta posla nakon duge pauze, iskreno ti moram priznati da mi je ovo dosta neobično jer sam puno odmarao. Pa mi se teško priviknuti na sve obaveze, ali eto. Nije te dugo bilo? Koliko je prošlo od pa sigurno jeste 2 godine, a nekih godinu i 6 mjeseci imam onako pauzu. Ali odgovaralo mi dosta jer u tih godinu 6 mjeseci desilo se velike promjene i po pitanju mene privatno i poslovno. Nekako sam uspio pridati kockice u svojoj glavi i evo iskreno se nadam da će sad krenuti. Ti za sebe faktički imaš 2 solo albuma i 2 albuma... 3 solo albuma, da je treći mogu koji zna. 3 solo albuma, Ja sam Mitar zaljubljen, In The Disco album i Anđeo se greša. Da, taj In The Disco u stvari nekako, ajde reći, neplanski uletio. Tako je, taj In The Disco je neplanski uletio zbog Eurosonga, ali eto. Ali poprilično pjesama iz tog albuma se izdvojilo, dosta. Pa jeste, ima na tom albumu i pjesma, ja imam nekog duetska sa Anabelom Funky G, zatim sama In The Disco koja je predstavljala Bosnu i Hercegovinu 2004. Pjesma Taksi i tako ima. Radio si u svoju karijeru, koliko već dugo ti pjevaš? Pa sada, evo, tačno 10 godina. 10 godina? Tačno 10 godina, ja kad kažem 10 godina, onda se već kod imam 40. U stvari, ja sam 25-godišnjak, 25 godina. Znači sa 15 godina si uplovio? Sa 14,5. Sa 14,5, sa 15 sam već imao svoj prvi CD, odnosno sa grupom 7up. To je Otvaram oči, album 98. daleke. I kad se osvrneš onako sa 10 godina unazad, bili neke stvari drugačije radio? Pa definitivno da. Ja sam baš proteklih možda par sedmica pričao za printane medije, kako sam u svojoj karijeri puno više napravio pogrešnih poteza nego ispravnih, ali vjerovatno je to bilo adekvatno nekim mojim godinama, jer kada se nađeš u biznisu sa 14,5, 15, 16 godina, kao pubertetlija, što bi rekao naš narod žargonski, onda napraviš razne gluposti, razne greške, ali valjda je to tako trebalo da bude. U principu uopšte se ne kajem ni za čim što sam uradio, jer sve što sam uradio sam ja i neka moja estradna istorija. Ali mislim da sam jedan od rijetkih muzičara i javnih ličnosti u Bosni i Hercegovini i šire, gdje je publika imala priliku da posmatra cijeli jedan moj razvoj od djeteta do odraslog čovjeka. Znači cijeli jedan razvojni put. Interesantno je to da ste mnogi osporavali, ali si ipak pobudio veliko zanimanje za sebe. Da. Pa svojim budalaštinama ponajviše. Znači što neki to smatrao čak i mudrim marketinškim potezima. Da. Pa ja kad sam kretao ovako, kad sam kretao u show biznis, do tada sam sve posmatrao kroz te neke MTV spotove, još kao mali u 2. razredu osnovne škole. Počeo sam da gledam MTV i znam da je mama imala veliki problema sa mnom jer se nisam mogao odvojiti cijelom gledanja spotova, koncerata i tako dalje. I nekako sam zamišljao da ja sad kad krenem da pjevam trebam da to radim isto kao i oni na MTV, da je to isto kao od nas. I međutim nije, definitivno nije isto. I vjerovatno zbog toga što sam na taj način bio i drugačiji i pojavom i scenskim ponašanjem, scenskom garderobom, vjerovatno je to nekako bilo ljudima u tom momentu prvo šokantno, pa onda zanimljivo i onda su mnogi hvalili, opet s druge strane mnogi i to osporavali. I dan danas je tako, mislim, kod mene nema sredine, ili me ljudi ne vole ili me podržavaju. Ali opet nisu ravnodušni, što je meni na kraju krajeva jako bitno, jer grozno ako radiš nešto, a ljudi su onako indolentni i nemaju nikakvo mišljenje o tebi. Evo, pomenuli smo malo prije da si imao 2 albuma sa grupom 7up. Dobro se sjećam promocije vašeg drugog albuma. Da, u hotelu Italija. Da, u hotelu Italija. Kad sam na tebe pitao
da li planiraš solo karijeru i ti sam onda onako iznenađen, meni rekao, ne, kakvi, nema šanse. Ja ostajem sa sve napovcima, znaš, i onda nije prošlo dugo u novinama izašao tada je bila politika benda i nije bilo fair u tom momentu. Kako su podnijeli kad si im rekao, kako si im rekao u stvari da ti ideš dalje sam, ono... Ovako moram ti iskreno reći da su mnogi špekulirali o našem razlazu i to na jedan vrlo ružan način, da smo se posvađali, da više ne govorimo, da tu ima svega i svačega i tako dalje. Međutim, moram ti reći da smo se na jedan vrlo lijep, civiliziran, prijateljski način razišli. Oni su mene maksimalno podržali u mojoj odluci da krenem sam solo, s obzirom da sam ja od njih bio mlađi po 10-12 godina, su oni bili stariji od mene, odnosno i bilo je logično da ja jednog dana krenem u solističke vode, u tom momentu sam bio upoznao za Zeleta Lipovac. Nisi se bojao krenuti u solo vode, ipak je lakše, ono, kad si u bendu još i s tobom 4 ljudi, ono, pa što... Da, pa bojao sam se iz prostog razloga što sam do tada navikao da na sceni bude 5 ljudi. Znaš, ono, kad napraviš grešku, to za toliko i ne primiti, jer te ova ostala četvorica malo guraju naprijed i sve se to nekako zamaskira dobro. I jest mi bilo pomalo i neobično i pomalo strah, ali eto, godine rada, navikneš se. Da. I nisam pogriješio, sam krenuo solo, zaista, jer ja sam nekako uvijek bio individualac. I onda se desio tvoj album i opet isto prebira albuma u hotelu Italija. Da. To je bilo, čini mi se... 2003. Da, 2003. godine. 2002. ne 2003. Vlatka je bila prisutna na tvojoj promociji i pjevali ste uživo duetsku pjesmu. Poljubi, da. Koliko dueta si ti uradio u svojoj karijeri? Ovako, duet sa Vlatkom Pokos i pjesma Poljubi me, zatim duet sa gospodinom Kemalom Montinom, Zaleđena česma, zatim duet sa Žanom Marie, pjesma Znam. Imam još i sa kim duet. Imam sa pokojnim Davorinom Popovićem, live izvedba pjesme sve ove godine na njegovom posljednjem koncertu u Zetri. To je to. I kako je tvoj stav? Činim se da nemam više dueta, nijem. I desio se, evo, da se vratimo... I evo sad je duetska saradnja pjesme Bridge bližnja, ovaj novi single, to je rapper KC, odnosno gost, specijalni gost u pjesmu. Da, spod za tu pjesmu ćemo imati priliku vidjeti, ali pričat ćemo još o tom novom singlu, nešto kada idemo sad kronološki nekako. Može. I album se desio 2003. godine, producent ti je bio Zele Lipovac. Mnogi su se iznenadili, otkud taj spoj, ta kombinacija, ti i Zele rocker, ti ovamo R&B. Da, pa ja sam upoznao Zeleta tokom perioda promovisanja albuma grupe 7up i onako on mi ponudio neke svoje demo snimke i nešto što je on radio u Londonu dok je živio i radio i meni se to jako dopalo. Zele u tom momentu pogodio neki moj senzibilitet i ono što bih ja volio raditi kao solo pjevač. Ta saradnja je krenula pjesma 10 miliona ljubavi na BH Eurosongu, sad 2002. Ja više ne znam te godine, tako brzo lete da i ne mogu da se sjetim tačno koja je u pitanju. Da, ali ta pjesma je u principu najavila moj odlazak iz benda i početak saradnje sa Zeletom Lipovačom, što je rezultiralo CD-om Ja sam vjetar zaljubljeni, koji je fenomenalno bio prihvaćen i od strane publike u Bosni i Hercegovini, i u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, manje više u Hrvatskoj, u Sloveniji isto tako jako dobro. U stvari to mi je otvorilo mnoga vrata na prostorima cijele bivše Jugoslavije, posebno pjesma Laži me koja je bila ultimativni hit. I nešto što i dan danas kada zapjevam, publika jako lijepo prihvati, što mi je jako drago. Ja, i onda si radio na tom albumu i sa Mastermindom, čovjekom koji je stao iza jedne od najvećih dance grupa ovih prostora, sa gospodinom Buljanom, koji je radio sve najveće hitove i Hiru. Tako je, pa pjesma Mire Buljane, upravo pjesma Laži me, koja je onako baš doživjela veliki uspjeh. Nakon toga smo nastavili saradnju, pjesma Znam, u duetu sa Žanom Marie na sljedećem CD-u, i isto tako njegova autorska pjesma i mislim da će se saradnja nastaviti u buduće. Imao sam neke pjesme i od Antonije Šole koja se evo pojavila tek nedavno, široj publici je poznata. Da, pa Antonija Šola je pisala tekst za pjesmu Laži me, tekst za pjesmu Poljubi me. Ja i Antonija Šola smo zajedno napisali tekst za pjesmu Anđeo sa greškom.